Mami Guswa nansa na woda pasronko happy birthday nkoma yaw ofosu owo ensawam Nyankopon shop na onye wokese okwa atoye mantemo so aye Western Regional Rep no ene eye na woda Lord Teria na no aye ba piate no ono ane di ye ne ma de ewurewure ba bia wo se ye wurewure nyina Lord Nyankopon shop wate ene adwuma pa wo ye ma o my Ghana ne multimedia nyina ye do na Mami kwedi nkomo Dr. Isaac Frimpong aye krado Freestyle Health Clinic yeni ema yawo eni de si ho kwan ho nkomo ebreya akei na ansa mekọ na Adom City Estate for seven kancho se wontumi han dan sa wo han drum pempenso be wo so pa adwumaku ado ho to mo so a eyeye na odo mo ye hyehyeye se be ya onim se mfie du da ani mo no be ye fie wura na we no mo 2-bedroom detached and a semi-detached, 3-bedroom and a detached, and a 3-bedroom executive. Then you be a war. Now, one part of one and I'm a day a war, and so a basic school, nursery school, or Mabacon way inside. Hey, a kind of 1 year football pitch war, volleyball pitch. Umpe community we had on for here now pay 0308 250068 0308 250068 and the Adom City Estate for any inkita home. Dr. Frimpong. Marching. Me Josie pa. Nancy yen nkomo. Me dem say wo ba promo ya de edi nkan. We dem ye promo te say de mu no musu no. Africa ne na emma ho hia mo pa. Okay. Emma ya wo de ne ya wo ne mu nsam te na yen nkomo. Ye de fa hen. All right. Ma me chia ahwefo nyina. Nancy ye share wedding nkomo kakra. Na enen nkomo no ebesen afa mba ho bebre. Ebi fa mema ho de. Na so bebre na no efa mba ho. Ene pese ye hwe nyoma bi a mostly etai boa esi emma awo ho kwan pa because ahun se oba de wabo ade awie sese won to aso bio enya afi na ye bete na tie ade aye Adam foforo ye mmo oba foforo mfiri bebia ne mum de aka no oba ade de aman ma okay nti emma na ye beto aso nti se oba ofie na awo ntumi mma ya na obo ade no masembi enwie peye ewo ho and eba na sa oba no so community a otim no em se nani nje ene abusua wa be film so nani nkwaje wo so oba de wo se wo so kunu ni abusua ni Kristo ani bonyam because obo ade tirimu pod de e wo se nkoba bia etime wo na so yare bi tumi ba okay ene oma bi tumi ba ebesi kwan ema awo ho be ye din pa obi betimi a chini hospitals bebre anom awo dro nyina so still na awo ne ma maybe waje awo dro nyesa dro na nye eye papa but your problems bi wa odie no mu a ewo ho na oguso oje awo dro a obeje a che wo se wo yi sa wo ha ni free once wa ya awodro ni mpo enu free ho a nya de sa awo no betimi aba na se so fitin ya asem kwaje awodro bi okay awodro wo ho a eye but I was a problem e wo ho o solve wie a ansa na wa hwehwe awodro no ano because yenim e ma bebe wo ho a o ma ko awo problem a che but hospital no mo problem a o mo wo ka ho e se bi a o fibroid bi na hospitals bebre na okono ye man na awodro ni ye man fibroid ka ho e be da ye adwuma because sisi is awo ne bampo a fibroid bi a wo karinti e betumi asai enti hunko hia sai obedi nkan sai awodro na ohia na emum problem e wa awodi no no sai no solve fi ho wie a then naturally when ntimi anyinsan a e ho na ohia sai ye ma wa awodro pachawacha say good and your problems are do bebre a etimi boa e ma oba na wo ho timi be den pa na di nkan ye hormonal imbalance oba wo hormones na regulate unsabu so betu kosua ne sa ne mani nyina no akoba se hormones ne kobro so a ana ankoye pepepa that is problem aba hormonal imbalance aba hormones ni nya balance ni entity eba ne saa awo be den say betumi aba because so oba obetu kosua na hormones ko ya okay say maybe oba fertile ni nyina hormones ko ya say mponyinsen beba na watimi nyinsen na timi atena ache anyi no hormones ko ya
and the akobana say oba hormones na ye basa ovulation so ntimi mba then award de ebeda ba because one to kosia anya sperma eye papa amana nhia awo bi eni ho magic bi eni ho asofo bi ntimi nya magic mfa akola enti de ya mo kasese wo pa wo na wonye bi wo so do ni Chester Health Clinic oh yes na mo ye hwehwemu hu ade kora ha nipa no tu ase ansa na mama na ya award no kora no ye first thing I was away okay we award de obetimi anya bi obibia ne mum problem na e ho no enu free ho a en ha ho ko bibi na abe ye osi akwan ke bo obi asa onye fertile ne semen ne kai ya nanka wo say nanka onye wo ex nko ade a go say oba bia no from ena wabu nsa and say every month bia no or just 7 to watch 10 days how di nyisan until that time ni twam wie dia nyisan ntimi mabio na da bre no na ense say yawe bi be wo ho because yawe no wo ho na sa bre no nyisan po a ntimi nkuta nyisan no for the next third trimester na yade ne be wa wodie nim good ye ne akoda ne be pepere ho a na wo say ba ko be sene ko exactly wow enti akoba say odie na enye eye fibroid a de wo kan betumi asi and fibroid ye odie de wo ne de yemfa wo am say ye discuss ya no bi yes na akoba ne say maybe odie ne ye de yemfa wo ni bia de a onyinsan du obenya miscarriage du na ebia na odie ne nye fibroid na odie ne ye ovulation problem okay untimi ntokosia asoba nti eba ne say obi wo so mo ntimi ntokosia kora debi obi ntokosia ada no ma hormones de woni mu ana say there because my confused ma hormones krona eso so ntimi ntokosia okay because of hormonal imbalance okay me just say oba bia tokosia bosumi bia na say kosia no to I last for just 7 or 10 days wacha and within that period no oba bia ntimi antokosia nyinsan de that month no onka ho emfa ho ne sperm crowd be ma no nyinsan ntimi ba and eba na say na oba no enni sa problem no so a your other problem bi a your friend fallopian tubal blockage eno no oba ne kosia no drobe na efam ba odie no no that is fallopian tube no etimi block man ye yawe bitimi bam e bi hydrosalpinx ye say ensu a fairly tube no okay ana say bibi be grow ho a enye normal eba na sa tube no a block and tube no block a separate nkosia na wo beto no from sperm a eba nti sperm ni ntimi nhia kosia no ma ni nya yie da nti eba na sa den nyinsan no eba den se onsa betumi aka empo tube na block na se utiye yie na sperm no maneuver ni way a try say obenyinsan mpo a anhwa na ectopic pregnancy and obenya because after say pregnancy a take place of fallopian tube ni mo no e was say nyinsan no ba ebeda awodie ni mfimfin that is the endometrium ni mu awodie ni mfimfin pe na da ho anyi nti akoba say tube na block ya sperm no mpo force a wura ko fertilize egg no mpo a e o tube ni mu a entimi nsan mba freely e meto awodie ni mu and implant itself to the uterus and the ho nyi enti se nipa was how yin na oba star health clinic mo de ne be famu a hwe hu ne se sa how ni nyina be firi ho how wenum nyina say your tube now blocking mostly tubes now blocking no very common but man be nim because I want some aye din bebre na no fallopian tubes now blocking account okay because and na a separate it is a wire tubal ligation you say ya chechere with tubes no obi o ho a on person obium nti ya chechere tube that's right so when you fallopian tubal blockage it is a wire tubal ligation na ya chechere with tubes the tubes na chechere there there's no way sperm ene ukosua ebetimi ahia amane waye nti awodo a waje na still awode mbae no ebi kura na o fallopian tubal blockage bi na eno no ultra scan keka unhu ye wasade ye si diagnose no okay your technique bi a friend no HSG hysterosalpingogram eno de how hon okay me have humpu hysterosalpingogram eno no e tube bi a ye pushi fa oba na wodie no mu na se ko na wodie no mu na omoblo bi fa awodie no mu na mo hwese tube na block ana mu da ho eno pe
and I'll bet me detect say o tube no mo was afidie ni bi eno ye nya bi ho okay ne mom say ho be hia say ye be hu a ye be refer wa ko any other place a mo ye that specific scan say mo yes adwuma ye mo yes adwuma na nkasa wo ho okay promotion bi be koso ana promotion bi wo ha ekoso okay and I best start to me ya yesi me ya the ashase okay and that promotion we know the first 300 people omo ye ma o ma hwa awache na emma no e be ma omo discount okay na ya mo fertility package bi a e betimi aboa ama yawe bi e wo ho no ye betwiti I make sure say nyinsan beba ansa na ye jai wo mu location e fa location no branches in the doors okay e bi o Kaswa branch no Ota City Akweli Ota City hwa branches so Kumasi Kumasi branch no wo Kwamo ejo Kwamo Kwamo for junction so hwa e be Baptist church no obesi nyanyan wo Sunyane branch no Fia Pre okay baby ankane na GN Bank e wono a Doman so your SS locals area hwa e ben Gift FM Jamai South so your Japekrum fitamu hwa aho nyina number abefre na obenyanyan no ena me di tudwa nti fa na frɛ na yentimi no mo nkomo no ento aso number no 0249 200 555 misi number no so bio 0249 200 555 promo no nyema e wo mu dɔso okay ebredu sa so betumi afrɛ kra gye bunchire mu okay ebe ma unchire mu no na you best start registration no beginning of next month. Okay. And you best start registration October ni mo a. You best start good. You best start registration no. Na unya your registration we dia said the other time a free scan no. This time so free scan ho ema ni bi. And a draw beton so discount assign ho be. Okay. Enti yenya ne sa na entimi fa mo ema no. Na omu hia ye mo ye pa. Okay, yeda se abusu na se Star Health Clinic Dr. Isaac Frimpong ene na twetwe enkomo na ansa mekono Dominion Herbal Powder powder we here bi edi asi wo mpatu sura no pa enso hie no asabi agum no anu a na wanom enwumere so no aye ne sa abusu immune system onya nwode foforo de ko adwuma so sanso na Dominion Herbal Ointment nso aba wo na ba bia ye wo ye bia na we no fatwitwi fatwitwi wapos wachiri bramo wona kokko ba bia ye wo ye bia no na wo de atwitwi Mr. Nru abusu e wo pharmacies and afi licensed herbal and chemical shops ahodo nyina emu 0543158195 and mama na 0249 591843 no afre Dominion for na me kwai de enra na ye pastor Jojo Darcy a birthday where ye sofo last call chapel Asamankese branch Nyankopon enhira pa ho kani Matilda wusu asabi asofo maame ene wo ba maame ama smile se omoma awodapa shronko nene eye nua ba Sandra abebio and so a birthday happy birthday to you Sandy oye adwuma no ema ne yefe pa nyamenya okese happy birthday so nkoma nana kwaku oware yo wa Asante Mampo wedo onim se Asante Mampo de na se akwasinsia ene de ema wo happy birthday to you yeda ye ho ba ye ba de akachi no ebeto aso na kai se wo me bobo nyuma gigi ye ni no omo ayeka